Hrvoje u cirkusu. Hrvoju je mama obećala da će ga odvesti u cirkus, no postavila je jedan uvjet. Nije smio dobiti niti jednu jedinicu u školi. Cirkuska predstava trebala je biti u subotu navečer. Hrvoje još nikad nije bio u cirkusu, pa se veselio subotnjoj večeri. U petak su pristigli rezultati ispita iz matematike koje je Hrvojev razred pisao prošli tjedan. Hrvoje je bio jedan od učenika koji su dobili jedinicu. Bio je jako tužan. Odlučio je ne reći mami za lošu ocjenu. U subotu navečer cijela je Hrvojeva obitelj bila u cirkusu. Veselili su se cirkuskim klaunovima i akrobatima, divili se magičarskim trikovima i krotiteljima životinja. No Hrvoje pola predstave nije niti vidio. Razmišljao je o crvenoj ocjeni na svojemu ispitu. Nakon cirkuske predstave, Hrvoje je otišao u svoju sobu i dokaz naučio. U ponedjeljak se javio da ispravi ocjenu. Dobio je 5. Sav sretan dotrčao je mami čim je stigao kući i pohvalio se svojom ocjenom. Na svoju malu prijevaru bio je potpuno zaboravio.